mwaka wo kubona ubwiza bw'Imana. Tuko katika mwaka wa kuona utukufu wa Mungu. Turagomba kubona ubwiza bw'Imana mu mazu yacu. Tunataka kuona utukufu wa Mungu katika majumba yetu, mu kazi kacu, kazini mwetu, mu rudandazwa rwacu, katika biashara vyetu, mu makorale yacu, kwenye makwaya zetu, mu maselule turimo, mu maselule ambayo tumo ndani, mu buzima bwose mu ngo zacu, katika maisha yote, katika familia zetu. Tuone ubwiza bw'Imana, tuone utukufu wa Kristo. Ukwezi, huyu mwezi no kwezi ko kunywana n'Imana, ni mwezi wa kuwa na mahusiano ama kuambatana pamoja na Bwana. Haleluya. Amen. No kwezi ko kunywana n'Imana, ni mwezi wa kuambatana na Bwana. Yesu ashimwe. Amen. Nukwezi gutangura, ni mwezi ambao unaanza. Ikintu cyose ngene utanguye, kitu chote gisi unavyokianza kenshi gikunze guhera mwene uko nyene, mara nyingi huwa kinaisha hivyo tu. Murundi yaciye umugani ngo urota nabi bukarinda buca. Murundi akasema hivyo, canke warota neza bukarinda, reka turote neza burinde buca. Acha tuote vizuri mpaka ukuche. Haleluya. Amen. Utari gutangura umwaka tunywana na binamu, tungelianza mwaka huyu tunakuwa na mahusiano na binamu, canke kunywana na kabwana canke na kabibi, ama tunakuwa na mawasiliano na kabibi na kabwana, canke kunywana nabo muri bishiramwe turimo, ama kuwa na mahusiano na watu ambao tuko pamoja kwenye masosieti. Reka bo tuzonywane hanyuma, lakini acha hao tuwe na mahusiano nao baadaye. Lakini mwezi huu tunywane n'Imana, tuwe na mahusiano na Mungu, tuinjirane n'Imana, tuingiane na Mungu. Ari jambo rivuga ngo nimwaguma muri jewe, kuna neno nasema kwamba mkibaki ndani yangu, kwa majambo yanje akaguma muri mwebwe, maneno yangu yanabaki ndani yenu, ngo musabe ico mugomba cyose kizobabera kuno, muombe chochote mtakalo kitakuwa hivi. Bisigura ko kunywana twinjirana, inamaanisha kwamba kuwa na mahusiano ni kuingiana. Burya abantu banywana kugezaho usanga batangura kuvuga kumwe. Kuna watu nakuta wana mahusiano mpaka wanaanza kuzungumza pamoja, no gusa bagasa, hata kufanania wanafanania. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abantu banywanye, watu wakiwa na mahusiano, usanga no kuvuga muvuga kumwe, hata kuzungumza mnazungumza mamoja, mnatumika mamoja. Gusa mudamu wawe nategeza kucavyara umwana asa nawe mugabo, lakini mke wako si lazima azae mtoto wa kufanana na wewe, lakini ariko muranywana mukaba kumwe, lakini huwa mnakuwa na mahusiano mazuri, mnakuwa pamoja. Huyu mwezi tunywane n'Imana, tuwe na mahusiano mazuri na Mungu. Ijambo ry'Imana tugira ngo tuvuge nk'abavugishwa, tusigare tuvuga nk'uko Imana ivuga. Neno la Mungu linasema kwamba tuseme kama manabii, tuseme kama gisi Mungu anasema. Haleluya. Amen. Kukutanguranye n'Imana, kwa sababu ukianza pamoja na Mungu uhezanya n'Imana, unamaliza pamoja na Mungu. Utanguranye imihari, ukianza na manunguniko, uheza n'imihari, unamaliza na manunguniko. Utanguranye n'imyidodombo, ukianza na mihari, uheza n'imyidodombo. Unamaliza ukiwa na manunguniko. Utangura wiruka inyuma ya ntuzenya ya mukantuzenya, ukianza mwaka unakimbia nyuma ya mke fulani ama nyuma ya fulani, bimeze uko utamaliza ifikiwa hivyo. Ariko reka dutangure tunywana n'Imana, lakini acha tuanze tukiwa na mahusiano mazuri na Mungu. Amen. Impamvu ya mbere ituma tunywana n'Imana, sababu ya kwanza inasababisha tunakuwa na mahusiano na Mungu. Haleluya. Amen. Nuko abaturwanya nabo banywana na Satani, ni kwamba wale wanaotupiganisha na wao huwa wana mahusiano na Shetani. Haleluya. Amen. Baranywana na Satani, huwa wanakuwa na mahusiano na Shetani. Wewe rero ugasigara uri kure, wewe sasa unabaki huko mbali. Sasa baja batwanga canke baturwanya, sasa wale ambao wanatukataa ama ambao wanatupiganisha, imbaraga zabo z'umubiri ntizishobora kudushobora, nguvu zao za kimwili haziwezi kutukamata. Baca banywana n'uwo bibaza ko akomeye, wanakuwa na mahusiano na mtu ambao wanawaza kwamba yeye ni mwenye nguvu, bakanywana na Shetani, wanakuwa na mahusiano na Shetani. Bamaze kunywana na Satani, wakishaelewana na Shetani wanakuwa na mahusiano. Wewe bigatwirana uko nawe utagira unywanye nawe, vinaenda kukutananisha, kumbe na wao hakuna mwenye ambaye mna mahusiano naye. Ukubesha abantu ko wanywanye n'Imana atari ivyo, unabaki unadanganya watu kwamba una mahusiano na Mungu na si kweli, kuko ivyo Imana igomba sivyo ugomba wewe, maana yale Mungu anataka sio yale wewe unataka. Ivyo Imana ishaka sivyo ukora wewe, yale Mungu anataka sio bali ambayo unatenda wewe. Bobo wakati wao banywana na Satani, wanakuwa na mahusiano na Shetani, bagakurikiza ivyo Satani ashaka vyose, wanafuatisha yale ambayo Shetani anataka yote. Ibaza abantu baheba bagakuri
Jiwaze watu wanatoa hata manguo, bakagenda no mwibarabara, wanaenda barabarani, bakambara ibihunda, wanavaa vichaka, bakambara ibikingo bagiye gukinda, wanavaa sijui nini, wanakwenda kuanga. Ariko Imana ni gusaba ibintu bibi nk'ivyo. Lakini wewe Mungu akuombi vitu vibaya kama hivyo. Imana kubira tu uhebe ako kayoga. Mungu anakuambia acha pombe. Uhebe uwo mugore w'abandi. Acha mke wa watu. Uhebe uwo mugabo w'abandi. Acha mume wa watu. Uhebe kubesha. Acha kusema uongo. Turatanga ishikano n'ikigira 10. Unatoa sadaka na sehemu ya 10. Genda urobe abantu baze mugakiza. Wende uroe watu waingie katika wokovu. Ivyo ndivyo Yesu agusaba. Hayo ndio Yesu anakuomba. Yesu ashimwe. Ariko basabwa byinshi. Lakini wao huwa wanaomba vitu vingi. Hari umukobwa umwe yadushingiye naye. Kuna binti mmoja aliwahi kutushuhudia. Yadushingiye naye ko umufumu yari yamubwiye ko alitushuhudia kwamba yeye mfumu amemwambia hivi, ategerezwa kwa majya amaziranoke yumye yo munahangwa. Inabidi awe anakula mavi huko Ndahangwa. Urumva yajaja kunahangwa, aja mu ruzi Nahangwa. Unasikia alikuwa anaenda pale kwenye riviera Nahangwa. Agapatru yaraba arondera amaziranoke. Anatafuta nazunguka anatafuta mavi. Yashikako akayihereza. Akifika pale anakula. Niyo kondisio bari bamuhaye. Jo kondisio walikuwa wamempatia. Kandi akabikora akabishobora. Na anafanya na viweza. Ariko wewe twakubwira kutwiye kuza gusangira uruhimbi rw'umwami. Lakini watu kikwambia kuja usogelee meza ya Bwana, ukabura umwanya, unakosa muda. Mgabo bakaronga umwanya wo kuja kurondera amazira. Lakini wao wanatafuta muda wa kutafuta Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Baranywa na amaraso y'abantu. Wanakunywa pia na damu za watu. Na amaraso y'ibikoko. Hata damu za wanyama. Kugira ngo babone ko babaza Imana. Ili waone kwamba wanaweza kumuumiza Mungu. Imana iranga abantu banywa amaraso. Kwa sababu Mungu huwa anakataa watu wanakunywa damu. Dusomye Abalewi 17. Ukisoma kitabu cha Walawi 17. Abalewi 17. Walawi 10 gushika ku 14. Abalewi 17. Kitabu cha Walawi 10 gushika ku 14. Gushika 14 mpaka 10. Turasoma izina rya Yesu. Kandi umuntu wese wo mu nzu ya Israeli canke wo mu banyamahanga baba muri bo azokwigera ageza ubuseri mu kanwa, nzohoza igitsure canje kuri uwo muntu yariye ubuseri, ndamurandure mu bwoko bwabo, kuko ubugingo bw'umubiri buba mu maraso. Nanje nshinze ko aba ku gicaniro ku bwanyu, wabe impongano y'ubugingo bwanyu, kuko amaraso ari impongano kubw'ubugingo buri muri yo. Nico cyatumye niyanikiriza Abisirayeli ntiyaze hagire umuntu azokwigera ageza mu kanwa icitwa amaraso, ari uwo muri mwebwe cyangwa umunyamahanga aba muri mwebwe. Kandi umuntu wese wo mu Bisirayeli cyangwa mu banyamahanga baba muri bo azogira icyo afata, ari guhiga, ari gikoko, ari gisiga cyangwa inyoni mu byemerwa kuribwa, amaraso yacu azayareke abiminukire hasi, ayarenze kwivu, kuko ubugingo bw'icyaremwe cyose ari amaraso yacu. Nicyo cyatumye nihanikiriza Abisirayeli nimuze mwigere mugeza mu kanwa icyitwa amaraso y'icyaremwe icyo ari cyo cyose, kuko ubugingo bw'icyaremwe cyose ari amaraso yacu. Uzoyageza mu kanwa wese azacibwe. Imana idufashe cyane. Abantu rero bari babizi ko, watu walikuwa wanajua kwamba Imana yanga umuntu anywa amaraso. Mungu anakataa mtu ambaye anakunywa damu. Barazi ko ubugingo bw'umuntu, wanajua kwamba uhai wa mtu, ubugingo bw'igikoko, uhai wa mnyama buri mu maraso, uko ndani ya damu. Kandi igihe cyose banyoye amaraso, na wakati wote wanakunywa damu, baba barahiye, wanakuwa wanaapa ko bitandukanije n'Imana, kwamba wanaachana na Mungu, ko bagiye kunywana neza na Satani, kwamba wanakwenda kuambatana vizuri na Shetani. Narigeze kubabwira igishinga naye cy'umukobwa umwe mu Tanzania kazi. Niliwahi kuambia ushuhuda wa binti mmoja Mtanzania. Bamuzanye muhira, walimleta nyumbani. Ashitse muhira, yashitse masaa 9 twamaze gufungurira saa 6. Alifika masaa 9 tumeshamaliza kula vya saa 6. Avuga nyene urabona ko ashonje. Ukaonekana kama vile na njaa. Ama chandamubaza ni uraza kunywa bakuzanira amata n'umukate ugiye ko twitwaje gufungura.
Nikamuuliza wakuletie maziwa na mkate kwa sababu tushamaliza kula chakula. Acha mkate bon yo amata nayo menyereye vraiment. Akasema kwa kweli maziwa mimi sizoe. Ndavuga ati bon basi baguzanire juice imeze gute kurabona Tanzania barafisa majuice atandukanye. Nikasema basi wakuletie majuice kwa sababu Tanzania kuna majuice tofauti. Arabia ati wapi na majuice nayo menyereye. Lakini akasema mimi hata majuice mimi huwa sinywi. Chanambaza ati umenyereye kinyobwa nyabaki. Nikamuuliza sasa unazoea kinywaji gani? Ati menyereye amaraso y'abantu. Eti nazoea damu za watu. Bamenyereye kunywa amaraso y'abantu. Eti unazoea kunywa damu za watu. Nikaza mgeza tumenyereye kunywa iki. Tikisa mwenzako eti unazoea kunywa nini? Yesu ashimwe. Abantu rero watu sasa turiko tuhangana nabo, wale ambao tunashindana nao, babandi baturwanya, wale ambao wanatupiganisha, yaba mu buzi, ikiwa kazini, yaba mu bikorwa runaka, ikiwa katika makazi fulani, yaba mu masoko, ikiwa katika masoko, yaba mu rudandazwa, ikiwa katika uchuuzi, baranywana n'Imana yabo, huwa wanakuwa na mahusiano na mawasiliano na Mungu wao, mbere bakanywa, pia wanakunywa na maraso yibi na biriya, na damu za hivi na vingine, mbere bakanayakoresha, pia wanazitumikisha, kuko barazi ububasha buri muri ayo maraso, kwa sababu wanajua nguvu ama mamlaka katika damu hizo, katika aina ya kiroho. Ni wewe gusa, ni wewe tu utaruzi ushobozi buri mu maraso, hujui mamlaka ama nguvu iko katika damu. Haleluya, amen. Ni wewe gusa, wewe tu amaraso yafata ibisanzwe, damu unaikamata kawaida, ugaba babandi, lakini hao wengine baraza maraso cyaricho, wanajua damu ni nini, wabakoresha maraso y'ibikoko, wao wanatumikisha damu za wanyama na maraso y'abantu, hata damu za watu, ariko twebwe, lakini sisi tunafisa maraso ya Yesu Kristo, tuna damu ya Yesu Kristo. Amen. kubushobozi bw'amaraso ya Yesu, kwa ajili ya mamlaka na nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kandi mubwire ikintu utaruzi, tena nikwambie kitu ambacho kunajua, abo bantu nyene, hao watu hao bagira ni meza ichafuye canke uruhimbi chafuye, wanakuwa na meza chafu. Twe tuita ameza y'umwami, sisi tunaita meza ya Bwana. Yesu ashimwe. Amen. Uruhimbi rw'umwami, meza ya Bwana. Bo bayita sinzi ngene bayita, mugabo baragira isangira rihumanye, wao sijui si wanaita, lakini wanakuwa na meza chafu ambayo imenajisika. Reka tujite isangira rihumanye, acha tuite kwamba meza imenajisika. Twe tugira isangira jera, sisi huwa tunafanya meza takatifu. Bo baragira isangira rihumanye, wao wanafanya meza iliyo najisika. Dusomye Abikorino ba mbere 10, soma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10. Abikorino ba mbere 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 umurongo 21 mstari wa 21. turasoma mu izina rya Yesu. Amen. Mwabonye cyangwa na Biblia mugira, turasoma mu izina rya Yesu. Nimushobora kunywera ku gikombe cy'umwami wacu no ku gikombe cy'abadayimoni, nimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Imana yabwe icubahiro. Turafise imeza y'umwami, tuna meza ya Bwana. Kumbe nao warafisi meza y'abadayimoni, kumbe na wao wana meza ya mapepo. Inde mu mwaka uheze byashitse asiba meza y'umwami nubwo ngo ukwezi. Nani katika mwaka uliopita imefika akashinda meza ya Bwana hata mwezi mmoja tu? Ukwicaye mada kugira ati pole sana, aliyeketi pembeni yako kwambie pole sana. Wewe ujamusu siba gusangira, wewe ile siku ambao unashinda kusogelea meza ya Bwana, meza ya Bwana, wao wamusi wa barasangiye, wao wanakuwa hiyo siku wameshiriki meza hiyo ya mchana. None muraza guhangana, sasa mtapambana. Wewe amaze kuronga ingomezi z'abadayimoni, wao wameshapata nguvu za mapepo za kimapepo. Ukwezi kose kuraheze, mwezi wote wewe unaisha, wirebanga wewe manake unazubazuba, unatembea tembea tu. Reka tunywane n'Imana, acha tuwe na mahusiano na Mungu, mwisangira jera katika meza takatifu, kugira ngo tuvuguruze, ili tusipitishe, tuvuguruze ibyo bakoze bobo, ili tuweke wazi yale ambao wamefanya, kugira ngo dukuremmo ibyo bagize bobo, ili tuondoe yale ambao wao wametenda. Reka ndakubwire, amen, ikibazo cyose umuntu acamwo, acha nikwambie, swali yote ama matatizo mtu anapitia kiba charakozwe na kuimetengenezwa. Haleluya. Amen.
nk'ubu Satani yofata ikonje y'indwi zibiri. Shetani akikamata konje ya wiki 2. Akavuga ati jeje ubu Satani ndabihebye. Anasema mimi mambo ya kishetani na iache. Wewe baza ko ubuzima bwawe buguma bunganuka. Unawaza maisha yako itabaki hivyo? Nayo fata umunsi umwe wonyene. Hata kamata siku moja tu. Wewe baza ko ubuzima bwawe busubira kuwa. Wewe unawaza kwamba maisha yako atakuwa gisi hivi yalivyo. Lero turiko turahangana. Sasa tuko tunapambana. Urugamba. Ni vita. Uko bwije. Gisi unaingia usiku. Gisi unakucha. Ni vita. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Utahure cyane ubuzima buri mu gusangira jera. Uelewe sana maisha yako katika kuzulia meza ya Bwana. Reka nakubwira ibintu bitandatu bigize isangira jera. Acha nikwambie vitu visita vinahusika na meza ya Bwana. Ntugatari ibyo byonyene. Hata kama si hivyo tu. Icyambere. Cha kwanza. Isangira jera. Meza ya Bwana. Ni cibutso cha Yesu. Ni ukumbusho wa Yesu Kristo. Ni cibutso cha Yesu. Ni ukumbusho wa Yesu Kristo. Luka 22:19. Luka 22:19. Luka ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 22:19. Luka mtakatifu 22:19. Yabira umutima awushimira Imana, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murakora mutya kugira ngo kibe icibutso canje. Imana yabwe icubahiro. Amen. Ukwezi kuraheze, mwezi unaisha, ntiwagize icibutso cy'umwami wawe, au kufanya ukumbusho wa mfalme wako. Yesu aracyari umwami wawe. Je, angali mfalme wako? Icya kabiri. Cha pili, kumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu. Kujulikanisha kifo cha mfalme wetu. Kumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu. Kujulikanisha kifo cha mfalme wetu. Kumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu. Kujulikanisha kifo cha mfalme wetu. Abikorino wa mbere 11:26. Wakorintho wa kwanza 11:26. Abikorino wa mbere 11:26. Wakorintho wa kwanza 11:26. Uko mujya uwo mutima kandi uko munywera kuri ico gikombe, muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza azozira. Imana y'abicubahiro. Amen. Mbega umenyekanisha nde? Je, unajulikanisha nani? Umenyekanisha urudandazwa gusa? Je, unajulikanisha biashara? Ariko muisangira jera. Lakini katika meza ya Bwana Yesu avuga ati uri kuramenyekanisha je. Yesu anasema unakuna nijulikanisha mimi ni nani. Uruhimbi cha gatatu uruhimbi rutugira umwe. Meza ya Bwana huwa cha tatu, meza ya Bwana huwa inatufanya kuwa mmoja. Igituma wowe amubona mengi abandi ntibakubona. Sababu unaona kama vile wewe wengine hawakuoni. Wamufise kuntu menga urishize pembeni. Kuna gisi unajiweka pembeni. Nuko udasangira n'abandi mu ruhimbi. Ni kwa sababu uchangii pamoja na wengine kwenye meza ya Bwana. Abikorino wa mbere 10. Wakorintho wa kwanza sura ya 10. 16 16 mstari na 17. Uruhimbi rutugira umwe. Meza ya Bwana huwa inatufanya kuwa mmoja. Abikorino wa mbere. Wakorintho wa kwanza 10 16 16 na 17 na 17. Igikombe cy'umuhezagiro ico duhezagira, mbega suko dusangira amaraso ya Kristo. Muko uwo mutima ari umwe, twebwe naho turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutima umwe. Imana y'abicubahiro. Amen. Umwe, tuko mmoja. abo dusangira bose uruhimbi, wale wote tunachangia meza. Imana idugira umwe. Mungu anatufanya umoja. Niyo mpamvu utosonza. Ndio maana huwezi kuwa na njaa. Afise na mwingine ana kitu. Agira icyakoze kuri wewe. Ule ana kitu anafanya kitu kwako. Nico gituma igihe ugwaye. Ndio maana hata wakati ukiwa mgonjwa, akara gusengera fulana anakuombea, Imana ikamumva nkuko ari wewe wali kurasenga. Mungu anamtumikisha kwamba uko naomba. Kuko muri umwe. Kwa sababu mko mmoja. Haleluya. Amen. Icyakane. Cha nne, kwakira isezerano ryo guharirwa ibyaha. Ni kupokea agano la kusamehewa dhambi. Kwakira isezerano ryo guharirwa ibyaha. Kupokea agano la kusamehewa dhambi. Turasoma Matayo. Tunasoma kitabu cha Mathayo mtakatifu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo 26:26. Mathayo mtakatifu sura 26 mstari wa 26 kugeza kuri 28 mpaka 28. Turasoma izina rya Yesu. Amen. Bariko barajya, Yesu yabira umutima awuhezagiye, arawumanyagura aho abigishwa ati nimwabire mujye, uyu n'umubiri wanje. Yabira igikombe agishimira Imana arakibaha ati nimukinywere ko mwese, kuko iki ari amaraso yanje y'isezerano aviriye benshi ngo baharirwe ibyaha. Imana y'abicubahiro. Amen. Icya gatanu,
kwisuzuma ko ugihagaze, kujicheki ama kujiangalia kwamba ungali unasimama, kwisuzuma ko ugihagaze, kujiangalia kama ungali unasimama. Abikorino ba mbere Wakorintho wa kwanza 11 27. Abikorino ba mbere Wakorintho wa kwanza 11 27. turashikana kuri 31, tunafikisha 31. turasoma izina rya Yesu. Amen. Nico gituma umuntu wese azojya umutima w'umwami wacu cyangwa azonywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye, azotsindwa n'urubanza rw'uko yakengereye umubiri n'amaraso by'umwami. Ariko umuntu yibaze uko ameze, abone kujya kuri uwo mutima no kunywera kuri ico gikombe, kuko ujya cyangwa unywa atamenye umubiri w'umwami wacu, ajya kandanywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza. Nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke, abandi bakarwaragurika, kandi abatari bake bakaba barapfuye. Ariko iyo twimenye uko turi, ntidutsindwa n'urubanza. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Nukwisuzuma kugihagaze, manake ni kujicheki kwamba ungali unasimama. Baje abantu dusangira isangira ryera, wale watu tunachangia meza ya Bwana, nibo bonyine babikeka ko bagihagaze. Wao ndio wanakuwa wanangali na wanajiwaza kwamba ungali wanasimama. Bikeka ko na bose usanga atari bose jana kwijana. Na wao utakuta na wao si wote 100%. Barikeka ati je nibaza ko ngihagaze. Lakini wakati mwingine anajiwaza siba bugati we wapi? Yo! Lakini yule anashinda anasema yo, sino pima, mimi siwezi hata kusogelea. None Yesu niyaza. Yesu akija, yarakubwiye Musa azozira, alikwambia siku atarudi. Mbega uruvugo barakubwiye Musa ruzozira. Je, kifo kisha kwambia siku kitarudi? Kekoma twitunganya ku munsi ku munsi. Inabidi tutengeneze dakika kwa dakika, siku kwa siku. Twitegura ku munsi ku munsi. Tunajiandaa siku kwa siku. Ijambo rero liteye ubwoba muri zose. Neno ambalo linatisha ni uruhimbi rutanga ubugingo budashira. Meza ya Bwana huwa inatoa uzima wa milele. Ijambo liteye ubwoba. Hili neno ni nzuri. Wadasangira poleni sana. Watu ambao wasogelea meza ya Bwana. Igaza mgenza ati wewe urasangira isangira je. Tikisa mwenzako wetu unasogelea meza ya Bwana. Kwengwa biheruka muri 2020. Kama nakwambia ati alisogelea muri 2020. Ubutumwa bwizwe wanditse na Yohana 6. Yohana 6. Ndabira kona muri Biblia zanyu ariko byanditse. Angalia katika Biblia zenu kama ndogi sinaandikiwa. Ubutumwa bwanyiza uko bwanditse na Yohana 6. Yohana sura ya 6. Murongo wa 52. Mstari wa 52. Tunashikana 56. Tunafikisha 56. Abayuda batanakwibirake batuyu ashobora te kuduha umubiri wiwe ngo tuwuje. Yesu arababwira ati nukuri ndababwire, nimutaje umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe, nta bugingo mwogira muri mwebwe. Ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje, niwe afise ubugingo budashira, nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Kuko umubiri wanje ari cyo kurya cy'ukuri, n'amaraso yanje ari cyo kunywa cy'ukuri. Ujya umubiri wanje akanywa amaraso yanje, aguma muri jewe, nanje nkaguma muri we. Imana yagucyubahiro. Amen. Jamburira kazi. Jamburira kazi. Ati umuntu wese ajya umubiri wa Kristo, anywa amaraso ya Kristo. Eti kila mtu ambaye aulaye mwili wa Kristo na anayekunywa damu ya Yesu azoronka ubugingo budashira, atapata uzima wa milele. Bisigura ko utabinywa, inamaanisha yule ambaye haanywi, utabuja, yule hahali, ntaronka ubugingo budashira, hatapata uzima wa milele. Binatahurika, birumvikana neza, naeleweka. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, amen. Fata rero uruhimbi rw'umwami, kamata sasa meza ya Bwana rukubere ubugingo budashira, iwe uzima wa milele. Reka ndakubwira ikintu utazi. Acha nikwambie kitu siyojua. Ingwara zikurimo, magonjwa iko ndani yako, uri uruhimbi rw'umwami, ukikula meza ya Bwana zirashobora gukira, zinaweza zikapona. Hari ibibazo uri kuracamwo, kuna matatizo huku unapitia, bibanye n'ibyo bakoze, kutokea na yale ambao wametenda, barabikoze, wameyatenda, bacabanywa uruhimbi, wakakunywa meza, ameza ahumanye, meza chafu, bagira meza ahumanye, wanafanya meza chafu kugira ngo tutugwara ntiduhere, ili utoto magonjwa tusiishe. Ingwara ufise, magonjwa ambayo unayo zifise amazina atandukanye, ana majina tofauti. Hari n'igihe muganga kugira ngo ntabyo yatahuye, kuna wakati hata daktari anakuambia kwamba hakuelewa. Uja kubi muganga kugira ati ingwara yitwa, unaenda kwa daktari anakuambia ugonjwa unaitwa chini, wacha kuundi muganga kugira ati uyu muganga yakuvuye nuwahe, ungine daktari kenda kudingine daktari anakuambia aliyekutibu ni wapi, yarakweshe, amekudanganya, iyi ni gute, hii inaitwa gute.
wacha kuundi ukienda kwa wengine daktari yakubwiye ko ari gute nini aliyekwambia kama ni gute ni nani ibaita arthrose hayo anaita arthrose wacha kuundi na ukienda kwa mwingine bakaguhanahana manake wanakupasiana bivane nyiki kutokiana na nini iyo ngwara ni ngwara hayo magonjwa ni magonjwa yakozwe imetengenezwa ariko kubw'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu lakini kwa ajili ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo aliye hai uyu munsi turaza kuyomora mu izina leo tutakwenda kuiondoa kwa jina la Yesu Kristo ugakora urudandazwa unafanya biashara ukarangura neza unalangua vizuri haleluya amen n'umutahe munini wanashaka hata mtaji mkubwa ariko warabi inyungu kabura lakini ukitizama faida unaikosa ariko ugatangazwa n'umuntu afite umutahe wa 5000 lakini unashangazwa na mtu ambaye ana mtaji wa 5000 agatera imbere wowe ufise milioni 5 bikanga gutera anasonga mbele wewe wa milioni 5 vinakataa kama utasonga mbele wongo kweli yarakozwe imetengenezwa haleluya amen haleluya amen amenyo akakuja meno huwa inakuuma mgongo kakuja mgongo unakuuma amaso akakuja macho inakuuma umugore bikanga mke vinakataa umugabo bikanga mume vinakataa induru mu rugo karondera zavuye manake fujo katika ndoa unatafuta mali vimetokea unakosa yarakozwe imetengenezwa reka tunywane n'Imana abantu b'Imana acha tuwe na mahusiano wa ndugu na Mungu Imana iza kutugwanirira hapo Mungu atupiganie vita umugabo umwe eti baba umoja yahamagaye Yesu alimuita Yesu aramubwira ati Yesu akamwambia Yesu nshaka ko mimi nataka umbere umwami n'umukiza uwe mfalme na mwokozi uganze ubugingo bwangu utawale maisha yangu Yesu amubwira ati Yesu akamwambia jewe ngomba kuba mu nzu yawe mimi nataka kuwa ndani ya nyumba yako yarafise inzu y'ivyumba 12 alikuwa na nyumba ya shambre 12 mugabo acabwira Yesu ule mwanaume akamwambia Yesu ati ndagwa icyumba kimwe hari Yesu mimi nakupatia chumba kimoja pale kuko nyamugabo ari kigabo cyaho kiza mu ijoro kikamukubita kwa sababu ule baba mwenye nyumba kuna kibaba kilikuwa kinakuja usiku kinampiga cha kigabo kiragaruka mu ijoro kile kibaba kikarudi usiku gicha mu kindi chumba kikapita kwenye chumba kingine kikampiga ule mwenye nyumba wa mugabo je n'inzu ule baba mwenye nyumba arabwira ati Yesu bakankubita uri ngaha akamwambia Yesu wamenipiga na wao uko hapa na murara arahura n'ibyago kandi afise Yesu hakuna mtu ameshakutana na matatizo na Yesu Yesu bakankubita uri ngaha Yesu wakanipiga na wao uko hapa Yesu ati none kutamaye hose Yesu akamjibu baba mwenye nyumba mbona ukunipatia shambre zote alipitia mali mimi siko akamwambia sasa Yesu nyumba yangu yote nikupe Yesu akamwambia kama unipatie nyumba yako yote atapata mali pa kupita ule baba akamuongeza Yesu chumba kimoja ule baba lukarudi kampiga kugeza paka ageza ku vyumba 11 alipofika kwenye vyumba 11 cyangwa gitaburi cha chumba gisigaye kiramukuita kile kibaba kikapita kwenye chumba kinabaki kampiga sio mgabo avuga ati reka Yesu ndaguinzu yose basi wengine siku ile baba akasema Yesu acha nikupatie utawala nyumba yote Yesu yanzu iwe yose akampatia Yesu akatawala nyumba yake baba rumukubita ruje lule baba alikuwa anakumpiga lukikuja usanga Yesu yamaze kuzura hose ukakuta Yesu amejaa nyumba nzima ukakosa mali pa kupita ule baba akasaidiwa reka tunywane n'Imana acha tuwe na mahusiano mazuri na Mungu tumuhe ubuzima bwacu bwose tumpe maisha yetu yote haleluya amen umupapa rero baba mmoja byarabaye imetokea agurisha parasera akauzisha parasera na nyumba mugabo acavuga ati genda kugurishije inzu yose lakini akasema mimi nauzisha nyumba yote mugabo uyu musumari uri ku kibambazi lakini uyu musumari uko kwenye ukuta ni gwanje ni wa kwangu wewe uguze inzu ugati nona musumari hari ico wewe ukinunua nyumba unasema msumari kuna shida hari ico musumari kuna shida ya msumari ati musumari ni gwanje eti msumari ni wa kwangu sinangora hakuna shida ya mugabo nyene kugurisha yari umuhigi ule baba ambaye ameuzisha parcela alikuwa ni muindaji umunsi umwe acagenda ahiga igikoko siku moja akaenda kuwinda mnyama aragikura ku ruhu akatoa ngozi afata ruja rushato akakamata ile ngozi araja muri yanzu akaenda katika ile nyumba ashira kuri wa musumari akatia kwa ule msumari wa rushato ruranuka ile ngozi kaanza kunuka nyumba nzima yeni nzati none nzi yanjura hii mwenye nyumba sasa nyumba yangu naibadilisha nini? Ati hari kintu nashize ku byawe. Eti kuna kitu nimetia ku vyako. Nashize ku musumari wangu. Nimetia kwenye msumari wangu. Kandi yaramutsinze. Na alikuwa na msumari. Ati uraraba ko hari kintu nashize ku byako. Angalia kama kuna kitu nimeweka ku vyako. Nashize ku
musumari wanje, mimi nimetia kwenye msumari wangu, kandi nejo nzozana urundi rushato shireho, na kesho nitaleta ingine ngozi ya mnyama nitie, nao kizomara ukwezi ngao je ivyo ntumbaze. Hata kitamaliza mwezi usiniulize. Abakristo bubu niko bameze. Wakristo wa sasa ndio gisi walivyo. Shetani anakuambia ati ukame murakishijwe. Anakuambia kwa kweli unaokoka. Kwa sigaza kakasumari gusa. Lakini acha kamsumari. Akasumari gusa. Akasumari. Oya! Hapana. Mungu hana kasumari na kamwe. Usimpatie hata msumari hata mmoja. Haleluya. Amen. Rekunywana ni Imana. Acha uwe na mahusiano na Mungu. Imana yinjire muri wewe. Mungu aingie ndani yako. Ikunyure hose. Kabisa akuenee mwili mzima. Huyu mwezi. Kwinango y'umwaka. Mwanzo wa mwaka. Utangurane ni Imana. Uanze pamoja na Mungu. Kandi uzima bwawe buwe mw'Imana. Na maisha yako yamo ndani Mungu tu. Haleluya. Amen. Niyo tuzoshobora kuzimya ya myami. Ndipo tutaweza kuzimisha ile mishale. Niyo tuzoshobora kunesha rwa rugamba. Ndipo tutaweza kushinda ile vita. Amen. Wewe tu ndo ungali unasinzia. Wewe ndo ungali unalala. Haleluya. Amen. Abandi turaryama. Wengine tunalala. Abandi bakaguruka mw'ijoro. Lakini wengine wanawanga usiku, wanapaa usiku. Haguruka usenge. Simama uombe. Gira ubuzima bw'imwemu. Kuwa na maisha kiroho. Gira ubuzima bwo kunywana n'Imana. Kuwa na maisha, kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Imana iwe mu buzima bwawe. Mungu aishi katika maisha yako. Na wewe mu buzima bw'Imana. Na wewe uishi katika maisha ya Mungu. Imvugo yawe. Msemo wako. Indabo yawe. Mtizamo wako. Ibikorwa byawe. Matendo yako. Injirane n'Imana. Uingiane na Mungu ikutafsiri kwamba wewe ni wa Mungu. Uko taruko. Kwa sababu isipokuwa hivyo, Isaigeze. Dunia mahali inafika. Isaigeze. Dunia mahali inafika. Utazi. Inafika mahali wewe usiojua. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abana bato nibo baruga. Hivi watoto wadogo ndio wanakuwa wachawi. Bivuze nivyo. Nasema kweli. Umuntu kabubona kandi n'abaroga bagenda n'amabibiriya kugira ngo ntihagire umwiki. Ina watu wanaroga wanatembea na mabiblia kusema akagura bibiriya runini nyarungano. Ananua kibiblia kikubwa hivi. Muramukije yavuga ati amen haleluya. Akikusalimia ukimsalimia nakwambia amen haleluya. Kugira ngo ntumwitiranye. Ili usimfananishie na mchawi. Ngabaroga. Lakini ni mchawi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Niwe gusugisamara. Wewe tu ndio unazubaa. Niwe gusugisenga umunota umwe. Wewe ndio unaomba dakika moja. Niwe gusivya Imana atacho bikikubwiye. Wewe ndio vya Mungu tafikiria vikwambii kitu. Ariko bo turiko turahangana. Lakini wao tuko tunapambana. Bariko barakora ijoro n'umurango. Wako wanatumika usiku na mchana.